Dobrodošli na kanal Moje turske serije. Danas vam donosimo sve što znamo o novoj turskoj seriji Ben Lehman, jednoj od najiščekivanijih drama ove sezone koja uskoro stiže na Now TV. Ako volite napete priče, moćne likove i skrivene tajne koje izbijaju na površinu, onda je ova serija baš za vas. Seriju režira Semih Baac, a potpisuju je NTC Media, Yekta Torun kao autor priče, te Yekta Torun i Hilal Yıldız kao scenaristi. Radnja je smještena u idiličnoj obalnoj sredini zapadnog Izmira u mjestu Güzelköy, koje u sebi krije oluje neispričanih tajni i neizvjesnih sudbina. Glavne likove i njihove tumače čine Leman, učiteljica koju tumači Burçin Terciolu, vraća se u rodno mjesto nakon godina odsustva i ponovo razotkriva stare rane. Shahika, gradonačelnica i lokalna autoritarka, u rukama je Duygu Sarışın. Mine, vlasnica butika koju igra Selin Şekerci, nosi dostojanstvo naizgled savršenog poslovnog svijeta. Suzi, radijska voditeljica čiju ulogu tumači Gökçe Eyüboğlu. Demir, muškarac čiji dolazak povezuje sve sudbine i pokreće lavinu događaja. I Ada, kćerka Shahike, koju tumači mlada glumica Ceren Ayruk. Ova priča obećava istraživanje sudbina isprepletenih prošlošću kroz likove koji nose vlastite tajne i unutrašnje konflikte, dok mirno selo polako gubi iluziju spokoja. Snimanje se odvija na prelijepim lokacijama Izmira, Urla, Sığaçık i Seferihisar. Ovi kadrovi obećavaju vizualnu raskoš i nostalgičnu atmosferu koja dodatno pojačava emotivni naboj radnje. Table read je već održan, signal da je ekipa spremna i da se produkcija zahuktava. Publika s nestrpljenjem očekuje premijeru i prve scene koje će otkriti dinamiku ovog moćnog ansambla. Ben Lehman donosi priču o tajnama koje razbijaju prijateljstva, preobražavaju ljubavi i pokreću suočenja koja oblikuju živote. Šta vi mislite? Koji lik će biti najintrigantniji? Učiteljica Lehman, gradonačelnica Shahika ili možda Demir koji povezuje sve priče? Pišite nam svoje mišljenje u komentarima. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal Moje turske serije i uključite zvonce kako biste prvi saznali sve novosti o turskim serijama. Ben Lehman, uskoro na Now TV.